bakristo bene data, Itorero Methodiste Libre mu Rwanda paruwasi ya Kibirizi yabategura igiteraniro gifite intego iboneka mu maganya ya Yeremiya ibice 5:21. Iki giterane kiraba kuri uyu wa 17 z'ukwa 2/2024 kuva saa 4 kugera saa 9, gikomeze ku wa 18 z'ukwa 2/2024 kuva saa 3 kugera saa 7 kuri paruwasi ya Kibirizi. Muri iki giterane kandi tuba turi kumwe n'abakozi b'Imana basizwe amavuta, harimo abakora yo kuri paruwasi ya Kibirizi. Umuhanzi Eric Cyamiku uzwi ku ndirimbo Biremera, ndetse n'umuvugabutumwa Iranza Fred. Mwese rero muze dusangire iby'ubugingo. Biremera muri Yesu, biremera ibyananiranye muri Yesu. Turacingando